Poštovani građani, pozdravljam i selamim sve prisutne koji su došli na ovo mjesto da zajedno odamo počast i da obilježimo ovaj dan na sjećanje smrtno stradalih nedužnih civila. Na današnji dan navršava se 16 godina od masakra i zločina koji se dogodio na ovom mjestu kad su zločinačke horde jednom granatom ubile 5 naših nevinih, nedužnih sugrađana i nakon 16 godina danas se otvaraju stare rane zločina i bolna sjećanja na ubijene civile žrtve rata. Branka Leoni Irenka, rođena 1959. godine. Milinković Miloš, rođen 1961. godine. Milinković Klementina, rođena 1963. godine. Trogrlić Ivanka, rođena 1952. godine. Trogrlić Dalibor, sin Ivankin, rođen 1970. godine. Tragedija, odnosno zločin koji se dogodio na ovom mjestu, u podsvijesti svakog čovjeka predstavlja tešku i duboku ranu. Vrijeme nije izbrisalo tugu, utisnutu u našim srcima. Ovaj dan nosi poruku koja će koristiti svim generacijama preživjelih, da se zločin i masakr osude, pamti i toleriše. Zločin koji se dogodio ne smije se nikada zaboraviti, a još manje ponoviti. Na pomenuto mjesto granata je ispaljena sa neprijateljskih položaja sa jednim jedinim ciljem, da što više uništi nevinih civila u gradu, da zastraši građane, da izazove paniku i metež, da uništi što više civilnih objekata. Iako su znali da u blizini gdje je pala granata nije bilo vojnih objekata, kasarni, oružja, vojnih položaja, jednom riječju nije bilo vojnih civila. Tako da je granata bačena sa ciljem ubijanja, zastrašivanja, uništavanje civila i civilnih objekata. Do dan danas nije otkriven izvršilac niti naredbodavac za granatiranje grada Zenice, a niti je ko osumnjičen za događaje u Zenici. Spora su istraživanja za nalagodavcima i izvršiocima zločina i nakon 16 godina to nije urađeno, zakazale su institucije ove države. Sramotno je što niko za to vrijeme nije procesuiran, a kamoli da znamo istinu. Mi iz udruženja tražimo od državnih institucija da se to što prije riješi i krivce izvedu pred lice pravde, kako bi se saznala istina i pravda zadovoljila. I u miru smo žrtve, jer nam se ne dozvoljava postavljanje spomen obilježja posvećene civilnim žrtvama rata. Jedini smo grad u Federaciji gdje nema nijednog slova posvećeno smrtno stradalim civilima u minulom ratu. Dragi građani, zahvalni smo vam što svojim prisustvom na mjestu u ovom trenutku dijelite bolna kazivanja gorke istine. Ovo je samo jedan trenutak u predugom nizu. Dok živimo mi, živjet će i oni u našim srcima. Nekim je vječna slava i hvala. Udruženje civilnih žrtava rata. Počastom minutom minutanja da odamo počast stradalima tokom minulog rata.